Kerwit ke Amerika ban bom nyalai telik jahat kit pening jong ke Iran mentah ke sengi ha Persian Gulf. Ai kublai kerpang Putin yau lidar bathamai ke Iran kata yau Mojtaba Khamenei kum supreme leader jong ke Iran. Ya briu arengut ha Israel na ke jingter namding jong ke Iran. Penjalan biang ke Iran nya ke sengi lech ontep yau Ali Khamenei bat en pa jahat thama biang ke France Syam Mediterranean Sea. Mentah ke sengi nengkong ke kendai terik lebar arah jara pun riu ke Amerika ke kerwit ya ki lai telik jahat kit umpniang jong ke Iran ha Persian Gulf. Haduk bagi ki jahat kit umpniang jong ke Iran kira jot lapran opum. Kepada ke jingdu nong ke bakrau ya ke Iran mentah ke sengi. Kadban nap dan kilidar ki babun ha ke pertai. Henry ke ban nengkong mentah ke day bau presiden jong ke Rusia. Kata Vladimir Putin ulah ai kublai kerpang yau supreme leader bathama jong ke Iran kata yau Mojtaba Khamenei. Ha ka bau Mojtaba Khamenei ulah syajid kumu supreme leader jong ke Iran nen ke sengi ke praterik lebar arah jar pun riu ha ka bau Vladimir Putin ulah penpau penjai kersian ya ke Iran. Bad Putin ulah ongru bakermen ba Mojtaba Khamenei unbud denjat ya kerkom terekam jong Ali Khamenei. Ha ka bau Putin ulah penpau baka Rusia kan jai trelang rengkat-rengkat bad ke Iran nang nei syakmat. Kad bau presiden jong kari Amerika Donald Trump mulong pa un saya pej halor kane ke jingmi bujili jong Mojtaba Khamenei ha ka jaka jong Ali Khamenei. Kadba ke Iran mentah ke sengi kelak kerwit dagi taki cluster warhead ki namding ki bakit ya bun teli ki bombs ki wakia hadu ar lani san kilo wei ubom ubala hapa Tel Aviv klem la tel kamshu ki Iron Dome kebala penlong banyap arngut ki briu ha Tel Aviv jongkari Israel. Kadba ke Iran mentah sai sen par kelak penbenaban penjelan biang ya ke sengi lek buram kadu yau Ali Khamenei. Haga bak ke Iran kampen i kano kadau Henry kelas cupus pun ya kasngitep yau Ali Khamenei. Kadbah ke France kelat muban pabiang pratelik jahat ma Syam Mediterranean Sea. Presiden Macron ulaong bau don ya ke plan ban plibiang ya ke Strait of Hormuz daga bau pa pratelik jahat ma kawe ke jahat kit jet ma artelik helikopter Syam Mediterranean Sea Red Sea pat Strait of Hormuz. Kadba ke Israel ke kentaj ya Mojtaba Khamenei kum supreme leader bathama jong ke Iran da ke bakam pa Mojtaba Khamenei mentah uladon ha ke jing syakthong jong keri Israel. Kum taru ke ke bandang jan nang nei syakmat tongan api kue pat ki khobor ki bandang wan. Kublai sibut.